Ring slobodan. Od snima? Ti si to snima da ja ću. Prva runda. A koliko je lik ima kila? To je do 90 kila. Ovo ima neka kila, ali kada ima negdje 91. A možda ima 2-3 kila više. Smiješ, to je dopušteno. Ali to ne igra nikak ulogu. Sredi Kante! To! Stavi mu nogu na glavu! Crveni naš pojma! Šta će mu nastaviti, šta im rošalko? Aha, pala mu kaciga. A dobro, to je. A te Adidase uvijek, i prošli put kad se uboksali u Požegi, isto uvijek spale kacige. Ne znam zašto mi ne daju neku drugu kacigu. Šljem. Pa ne, ali stvarno spade kad ima znoja, nekim daju kožne. Dobro, to je dosta skuplje, ali. A kad ima znoja, znaš kako se jako kliže, jedan udarac već ti se skinula. To, wow! Sredi ga! Ne može ništa! Sad on ne smije da on sad sebe neki. Crveni nema pojma! Još što ću da bati na crveni. Ali to nekom curi krv? Nema pojma, učinilo mi se. Neće Ante ga sad čekat da ga tresi. Ante, sred ga! Ima da ti vadi vodu iz kolena! Što ovo sve bilo? Ne, šta je bilo? Šta je prekid runde? A dobro, to mu uvijek krvari. To mu uvijek krvari, po noći pitam noć stari. Ali tebi kad po noći krvari? Nima ništa, sam nijednom u životu. Šta se? Ne, ali nije već mu objašnjio da ga ne smijem udarati. Napravi faul jedan, a to... I do glavi ga ide. Kraj prve runde. Ja ćeš vidjeti šta je muka već, ja imam. Ćeš vidjeti šta će reći, crveno ima da pada na koljena. Dobri crveni. Ali kakav je Ante, 3 po 4, tu. Ali dobar im je trener tu, Antin, jako dobar. On ima jedan od najviše pobjeda, taj boksač.
Pa Ante na onim... Licom slikat ne valja ništa. Šta? Rik Slobodan, druga runda. Ako si ima to, Ante. Šta je bilo sad? Šta je sad? Pa ko je pravila? Ovo je debel crven. Dvojica. Oba dva. Crveni, crveni! Crveni, nema pojma. Što je sad bilo? Aha, snimam. Što 6 minuta? Već 6 minuta traje. To, taj son! Sredi ga! To, jel ga? Vam je zaradio jedno po 10-20 bodova. I šta opet sad? On se nekak tresu ruke. Wow. Mama poludla kad bi ovo vidjela. Meni ruke. Meni trudno. Pa šta Ante će ga razbiti? Jer ne ređe ovog crvenog na mlafa. Veš da ga... Ajde, Ante! A nek pobriš u ring. O, ne moš vam troši se. Idemo crveni! Ovo je sad bilo nepravilno, sudac mu je nešto govorio. Nos, nije, to je problem. Crveno. Krvno iz nosa curi 100%. Pa je, pa ja sam rekao da nekom curi krv. Pa njemu je naprijed, znaš da on je to vreme da mogu. Malo da pukneš njemu kreće. A nije pa njemu preko noći, on ti se samo okrene na jastuku, na tu, krve mu lijac, krve. Ja nekad mislim da ga neko natuče. Bravo, Ante! Sruši ga! To! To! Zrak! Šta će ga se reći? A nemoj gađo. Nije izva čega je. Mrzni to kad on nagrne. Evo zove. Nešto uvijek runite, Ante našao stranu, da znači linija triba ključka, pa da onda nešto na desno napravi. Sada ako mi trener da mi je to reći, do čega nam se sije. Nije, da pukne on spusti ruke, on sebe nešto. Mora ga sad lijevom stranu kucka. Ono je tata, ono, tata. Tata. Tata, vidiš onog plavog, tata. Tata, vidiš onog plavog pokrenante? Da. E to ti trener sin, on ti bio jedno vrijeme prvak. Znam. A on je jako, to je jednako tu jako.
rekao, pa sad ja ne znam od koga godina. Ti još snimaš kompletno super. 10 minuta i... Ring slobodan. Treća runda. Sred. Ma neća. Još u njeg trzla malo. Ma neka Ante razbije i to je to. A baš se trebalo obrnuto kad si ga dat, onom crveno da bude sve crveno. Aperkat jedan je druga. Ne, još, nije to tako lako, tato. Ali Ante kad ga jednom udari, ovaj se potresi sad. Zašto? A ne možemo reći gotovo. Zađi s kuta! Dobro, njemu došlo da ga gurnu. Smiješ ga gurat tak je tu kod kuta. Nije, taman Ante je odbio dobro, jel se odbio? Lijevu kruži. Još jednom ga trsni da mu se zavrti u glavi da ne zna gdje je. Ma, Ante je definitivni pobjednik, barem po meni. Veš? Je ovako i onako, a? Pa ne, po bodovima. Pa jel je? Koga više tu? Bravo, Ante! Gol! O, evo. To! Pucati kralaj se! To! Ante ko Tyson, ide na njega. Ma čača. Joj! A na mene je. Ono sad sam na njoj. Duboko udahni. Čuo ovo na malog. Plavi su najbolji. Kakav ti smoći? Gledaj. Odmah bio sam jedan ne vidio. Jednoglasnom odlukom sudaca na bodove 28-26, 29-28, 29-28 pobjedio je crveni kut Ante Grgić, poslači klub Cijalnog Požega. Nismo treba došli.
zabavljaš, a? Ja me sretan jako. Ode torba, proši. Ante! Ante!